Rwarero kwa beliati nenga vono kontiamiro koira mwangaza urerigeri kuthikira mbunge ya seneti kuma kimya twitite riu kariba motienene baichumirite kumeneria bonene MCAs na kuwatambaru ngavana koira mwangaza bakiwa kauchumburo kithiri buru olimika kwenye kamka mwa kumeti ibine ngwate muntu motorie nontore kaba otoragira kione kikia mwa korona ntito kona tutethia bano tiere kana akale kwari ko kakinya nyaso wa werua tafadhali MCA ngwenda gutuma na kire bombere atire iba inyige na bakire kibete rotongeria bangabana 2027 to mumakire ibare kana ngabana gwetu to mwandete na ito ngwatwe murira turi ekoro ito tuletia maruko murombera no ndo inkona ina mendeleo inkona kinja barabara kinja mbwaho ngende jandwanda na inkona indona inyana ngambe ikenyo roe ronda mwenje tabwaga muno baba gora mama ka gora ora muthanya loi gora ora wari jo tuko to kaibaga to garo tuko to kari ora ta chere tabwa na to kona ana kana tabwa ka gora ora muthanya amu to gora mwa gora muthanya muntu ena muto moya ambu goba me ochoka tiete na renge anda kaicha goro gache toni ogoro kwore to badurare ba me ochoka ite na renge na ta ora gawera ticho ende nyango ikala kurutore to me akethe ikawera kana iba murjerete wamwe nabo bangi nabo bena maoni kulani onde nyuma ya MCA betu nonto wangura bakarutenja nonto ngabana kawera mwangaza na remningo ende ne Meru County MCA betu mwikeni sene tinyarenge kinyono kanende kinyarenge kaikwe mwanke belete nonto tebwa weta barabara otecho thibitari tena ndawa no temendeleo tukuona ground kukaane buru MCA tu nyumenu betu boete moko mama nere choninka nata tukuka uri na gwetu atukwamburine nende twakwire pio bagwa tukwamburine tha chonde ende mamu wetu akawira kenda miro yona we nane nkiripotira Geto FM kumatiania kaunti ya Meru Mbetagwa Asan Mudhuri.